Thlik Thlok news clear to te chibai ole voin September ni som pasari chhuna chanchin thar puan tur kan nei te ilonga thang apuang tu si van ramoi ama sa in chanchin langsar zualte CSS employees te chuan voin atang hian tiamchin omlavin anwar tana sarkar in har sana chin fel to main tibuaina punlun zongin ma la zui zel thong Governor in MCS, MIS le MFNAS officer to listan hatho thata wanga mitenan shadreng mini tum turin afoi Sarkarin kun hathok tu te anga isana wangin komina alauzo pui man ani thu Chief Minister in asoi National Conference on Agriculture Minister PC Vanal Ruata atel tuna chanchin kim changzokin hilonga thaang CSS employees te chuan voina tang hian tiamchin omlavin anwar tana sarkarin har satna chin fel to main boina tipun lunzongin ma la zui zel thung All Mizoram CSS Employees Coordination Committee hian an mani dang hina tura scheme CSS Employees Regularization Scheme changzaka kalpui angen china angen na in omzia nei lo lain sarkar in CSS noya thokpo nilaw health worker engamazat he scheme manga adang het loisi hi enche thiam lawa lungoi lo na anlan tir chhauta ane nithum molung oi lo na anlan tir tum khan sarkar chol an mani tilung oi tumain an mani vo thai zonga ma lain bana hian an vo zuya he hian ati thinrim zwal ni in alang anlung oi lo na lan tir chonzomin niwen khan Mizoram hun shangshanga sit in demonstration an kalpoya heta po hian in biak rem puilama mala lovin sarkar chon nimina CSS attendance thelu turin department shangshang asia tira hetiang bawra kara hian CSS employees te chuan voina tang hian tiamchin omlava nor antum ta ani CSS te hi scheme shangshang hnoya scheme kai shona milalak annia sarkar na thok in dailona sukyang turalak anni awangin sarkar point ata tola thei anga dang hi anni theinan regularization scheme asiam saka heti lai hian Chief Minister laldo male advisor to Chief Minister TBC van lalven chunga te chuan CSS hnoya thokte hi dan lavalak angin ansoya dan lavalak anni awanga dang he thei anni lo thuan soizuya he hian CSS employees lung oi lo te ati thinrem zwal ni in alang hetiang bawra kara hian Minister lalwin pui chuan CSS noya thokte hi ata tola sarkarin adang he tur thu asoi thunga sarkara thunei tu te thusoi in kal hian mi pui ri ruati boy hle CSS employees te hi sing chuang ani awang le sarkar malak na poimo tak khoi tu ani awangin ni thum chunga zona office an kai lo khan Mizoram sarkarin na athok lei theilawa tiamchin omlova an nora office an kai lo chuan kan borna sa dona wangin he borna chinfel da tur hi sarkarin angai tu aran angai ani MNF chalai chuan nimen khan thu chwa siamin CSS employees te hi an tan tla thule until put ti hlotin saktura sarkar an du thu an soi ani CSS employees te chungchanga sarkar din na hi achiang lo hle in alanga CM in dan lavalak anga asoile advisorin dang he theina dan omlo nia soilain nimena sarkar thu chwa chuan CSS noya thokte hi dan dik tak manga na thok an ni nge ni angai theini in conduct rules in ahwam thule achunga sarkar in action alak thei thu achuanga chumai ni lovin department jinga CSS employees nga ber pol ni omalang health department changtu minister larin pui chuan rules manga ta tola dang hi anni tur thu asoi thung ani ni thum chunga zona an nor khan sarkar kal hei theilo baka school no pangtam takin zirna andong theilawa Mizorama zirtir to inzom kompol chuan nimin khan school no pangtam takin zirna andon theilo phale ni in an soi anlung oi lo na anlan tir masak khan damdoina in entir du damlo le damdoina damlo tam takin har satna antoka nimina po khan damdoin lama har satna athleng le na sa hle a hei mai baka hian ni zain lo na tho me ka har satna athleng bok ani mi point har satna kan to na satlo na sarkarin ma alak thoi atur hle ani September ni somni panga a India rampuma arwalin final hatlang pulbot sai ani don kumina India rampum hwapa final beipui swachata hi sewa kalpui chungin September ni somni panga khian India rampuma arwala final hatlang nei tur ania hembiata na inbox ina hi district shanga di sikai shwaya kalpui ani Swachta hi sewa hi kumsang ni som pasari atang khan kumtin wat sei ania kumin hian September ni som pasari atanga October ni hi thlang kha man ani dona bollo 10 tur mun bi cleanliness target unit thang chuakin natlanga ti fai thin ani dona school le office ate final be pui thak ani don baka September ni som ni panga khian India rampuma arwalin
fine an hatlang poi bot se ani anga October ni hnia fine ani sochata diwas man ani bokang Governor in MCS, MIS le MFNAS officer trainees te na thochata wanga meeting and shedran mini tum turin afoi Mizoram Civil Service MCS, Mizoram Information Service MIS le Mizoram Finance and Accounts Service MFNAS Officer Trainees Somthung Pali Administrative Training Institute Miniko Aizola Foundation Training Nimek Tetsuan Nimin Khan Lar Sub General Dr. Vijay Kumar Singh PVSM AVSM YSM retired to Darbar Hall Raj Bhavana Anko Governor Office Training mek te chu mi pui rongbol na thok tur an ni ti sia impact na le than hem ngai na ne na thok turin a cha training chu nakin zira ta na poi mole in zirtir na hun ani thu soin zir tur le sia du an nei te in thlasung ho lawa zo train turin a fuya danglam na thlen thei din huna an din huna mason na le nakin huna pui tu tur le in ngana tur ania heng te hian har sat na in to huna a pui don cheu ani ati officer thar chu digitization ngai poi motor le an thiam na le theina ti punzel tom tura chain an na tho chan mi poita den hunchia policy an siam te an chortang kai theina na chan la turin a cha na tho that awanga mi ten an shedran mi ni tom turin a foi bok he huna hian ATI director Ritala Lunmoi Patswaw chuan ATI chanchin le training kalpui dan tlang pui telar sa phishilin financial year kalmeka 24 state funded training le 32 dot funded training an nei thu asoi bok Fisheries Department official ten workshop an nei Fisheries Department chuan Kisan Credit Card KCC chungchang le Department in Sanghathar chhuati pundan tur le kongsang sangma an lak chau dan tur chungchang ani min khan Irrigation and Water Resources Department Conference Hall a workshop an nei he workshop he engineer lal ro thanga secretary Fisheries Department in a kaishwaya Fisheries Department officer te District Fisheries Officer te Beng Shang te Sanghadil Siam Pol Ayo te Antelbaka Ministry of Fisheries Animal Husbandry and Dairying Atongin Joint Secretary Sagar Mera in Atelpoibok Kisan Credit Card KCC Manghian Sanghadil Siam Toten Beng Shang loan interest claim te for parcelin an lathaya da kham engma ngai lavin arul na po thatin nilawa voi khatarul thei ani a tuna hian cheng noi ni thlang pek thei chu cheng noi nga thanga ti pun hi central sarkar in angai to america pusagar mera chuan Mizoram target mi sanga pek tu chu ti hloten thoi a tha ati thu soya India ram pumpuya KCC card holder mi maktaduai sari point panga an om to a maktaduai sanga zathumlai pek an ni to thu asoi Sarkar in kun thok tu te angai sana wangin komina lo zo pui man ani thu si emina soi Nimin Khan Twalpui Khwa Association of Tour Operators Mizoram Tourism Department le Agriculture Department Jangkop 10 Agro-Tourism Toykan Nan Lauzo Puyan Buasaya Chief Minister Lal Doman Talpuin Champai North Bial to MLA Engineer H. Ginzala Latsu Lauzo Thengtu Niin Director Tourism Department Lal Roding in Hunakai Shuai Ani Chief Minister Lal Doman Chuan Thusoin Sarkar in kun thok tu te angai sanga aza an kun tho ra te alompuya malsom na dongzel se adu sakawangin Sarkar Department Board se ya lozo pui man anaw ni theida hi lom omati thu soya thingtlang lo nei hi bansan thu thei ani lawa zoya kang san ani theina turin Sarkar in ma alamek zel ani atia Nesets Road noya twalpui le champa in karkong lai tur ani tur thu asoi bok ani Champai North Bial to MLA Engineer H. Ginzalala Lozo Thengtu chuan kan pire puten Lozo ron pui an lo nei Chin Chhun Zoma a om chu alom om ati hlea tourism nena kalkop theitura wa manna a om chu lom om ati thusoin rampon mitet pon an shathar na sa hle ati he huna hian Dr. Vanal Thana Education Minister Pulal Thansang Forest Minister Pulal Monpuya Punte Advisor to Chief Minister Povanal Chiana Khozol District Depo into one soy ani. Serchi pa HIV AIDS injectina be puithon hina bultran ani. Nimin Khan Serchi District Mizoram State AIDS Control Society le District AIDS Control Committee Hwai Hotin intensified IAC campaign thon hina chu sub headquarters YMA Hola program bot sayin bultran ania. Serchi DC Paul El Khuma chuan he campaign hi ahong ani.
DC popol el kumachuan HIV AIDS kumsang kan sakwa somret pakata muchwa ani thule kumsang hi somthum atanga HIV hi khovel timwai tu public health crisis ani tolo na turin inzertirna beipui intensify si campaign kalpui ani thusarin DC chuan sarkar khotlang shwai tu tom ngai pol mipui tho hona poimo zia soya hemikonga hian mitinin ma kan lak angai thu asoi Sept district a hian tundin huna mishing omzata tanga te in HIV shikpai mek zazela pahnih an oma district dangtane na kai khinin HIV shikpai tamlama Sept district hi pangana ani intensified IEC campaign hi October thleng nei ani don ani National Conference on Agriculture Minister PC Vanal Ruata atel Niminatanga Chan Ninhi Otur National Conference on Agriculture Rabi Campaign Sangni Somni Panga New Delhi na Imeka Agriculture Minister PC Vanal Ruata Atela Mizoram Agriculture Sector in Kanma Mober to Farm Road Tra ani Thuasoi Minister Chuan Mizoram din Hunsorin wet rice cultivation hituna hectare sangria za somsari panga azawa kalpuimek ania hengba ka hian WRC atana laman theitur potential area hectare noi khat sing thum zakwa somthum somsari pani ala omatia malak na sang atar langbok ani Minister hi Piramdin Liani IAS Secretary Puarlal Nunzira Director le Pulal Hingmuan Rentley Joint Director ten Antoy Omani Kolasi paru hlo omzane zoka daudan le ILP film ko zoka kalpui dan tu chungchanga legal awareness seminar why hot ani nimin khan kolasip dia konwai me hola kolasip DC office why hotin ru hlo omzane zoka daule ILP film ko le khau zoka kalpui dan tu chungchanga jer hauna seminar legal awareness seminar on ILP and reductions of illicit trafficking of contraband drugs nei ania he huna hian kolasip district ko sang atanga khotlang le YMHY to tele police le excise department atangin ankal khoma pura bartsil mangaya kolasip district in ahuna kai shwai ani he huna hian pu David H Lal thanglia na kolasip senior SP point husorin ruihlo dawnana kolasip district police tin an malak na sang atar langa senior SP hian coming January ni khatachanga voin thlanga ruihlo man chungchanga police tin tho tar langin NDNPS noya heroin gram somriat pakwa point pasari pangale met kezi somni pathum man ani to a ruithe thil dang ganja tanena abel khomin heng an man te hi cheng viable sethum noi ni le singli chuang man hu ani atia zu hi Indian made foreign liquor an man ho hi liter sang kwa zani pariat ni in beer liter sang ni chuang man ani to boka heng hi azawai na cheng noi somnga parukle cheng singli hu ani ati hengba ka hian kuwa bek sing khat sangli zani somnga pali man to ni in criminal case pariat siam sakto anni atibok ILP chungchang po SP hian tar langin kumin chungin ILP diglo chungchanga mi za sombuk paruk chunga action lak to ani atia mi za somnga pushback ani to ani tibok heng zongzong awang hian theito pa police se malak na thlo pa thopoi turin kal khom te chu angen ngal bok ani he huna hian ruihlo omjane zoka daudan le ILP khauzo ka kalpui dan tur chungchang soi hona group discussion nei ngal ania voina resource person te hian soi hona hi kai shwain tole poimo inshil shiana nei ngal ani khati zong kha tun tuma chanchin thar kan ti chwa theite chu ani e